deh. Long live. DSF ni hotเลยDSF ni hotเลยDSF long live. Naga turi na pan na siera kosia. Siera kosia. Bil makanyai. Siera bil makanyai. Siera jeng kosia. Siera jeng kosia. We want justice. We want justice. Naga turi na pan na siera kasunai. DSF long live. Neso long live. DSF long live. DSF long live. DSF long live. Biskang sabo. Suntinero DSF dingi protes ya Muito klainan itaisha je dini nai salo egon tariko Desember Rajya Sabha wo se Citizenship Amendment Bill CNO Act klaimani pass klaimani abon dinai dini notice gunangai protik rajya wono dino makiro je black day au salo Muito klayo tambai ke au salo tambai Muito klai ga kya bono sameno asik bos asik lama anlon klai peke notice to haipono je sini borong ni koknok na yawi government citizen ni jata rights nok na yawi koknok na yawi bongni nangkumanok na yawi abono for against kali nai je bima pass klai mani amo sini bai blai sin saya amo blai o je Citizenship Amendment Act lamui citizenship runani je padin khanir no abon kinai tini sin black de palai jam basu jara palai janai no tini somo su kaisa Muito klai nani haini haite se je sini borong no Muito klai nani je abon sun takun gosi nai meya amon bain sin tini ora as a remembrance je o salo je Rajya Sabha Indian government sarkar abono pass claiming against the will of people common baginai sun tini ora surapsa Muito klai nani pan sun as a black day observe klai jongo DSF nani sun as konya ora tini haipono sun je mansak sun awai klai yang tini no ni media channel di bising news channel di bising tamno kaka je lukurok moi khaw Muito tongtu o salo nogo tongi bo borok sak no palai nani je o salo Muito klai nani je tini hai salo ekdom ain hamia al je binotri pass klai abono Muito klai na bagino borno ama kira borno Muito klai tong for notice klai amari toro amki sara notice tini hai palai tong sara notice no janja time tongo baksa ba 11টা kon klai mano baksa 12টা klai mano habono sara notice gunami no amo tini black ni observe kani je an kasus kok no je jorawo CAB pro ma to pari simi chengi guli bokja kha to bangma jaga aba ke protest rok lai jaka ya ba jora kaisawo kogai thangbai regional party rok je o CAB ni bagai jeti prasan bai kok sai dongani kai noro khai DSF ngai tangai bar o kokno no teisa bar ma manju ba ba ya bro nadi ang theng samai sinta mai ma manju ga ke abono je sini bagi ain hamil slamung ga sin kogi manya amang sun Muito klai Muito tamai ke abo sin bai sasaya hani bagi to sun DSF amo kogi sini khawo tong DSF sini ya abo sara tipran borok je tipra sara sun Muito tong nangai tayang kogi be borok Muito tong abo tambang ke sini bai hamia hani bai sun amo Muito kogi khanya je asuk protest khaimani ya golobo asuk sing abono gosi neme mani ya golobo sini sako je ain hamia thapai rumani amo belai ke saya han bai sun DSF ro as an organization sabon Muito kogi han bai Muito khairani thang khaimani sun saimon tingo CANO 6 schedule ba ILB as state of kono khamu theba jaya hun pano kok orosi je su borok artibe no on state of 36 schedule by ila lan timing di bagi hamiang ka ke Makin kurang notice na may hanyang man tu kahamang man ba
Tripura bai kaham manba kaisa saito simin dong hamian so tege sadot kaham kabo dong man ya aba ke double standard hani bai su ono na Muito tadi itu আচ্ছা তাবক TTC ya ablu sini proposal so mon kha Tripura Territorial Autonomous Council for State autonomous wadah kibisa tambah ke TTC ni bumung selai puno abang bumung simis selama bayi asal implementation jada 6 schedule ni 6 schedule maton nai bumung selai teh power bari mano abang kesem welcome thayu happen with Tripura Territorial Autonomous Council not TTC bumung sim baya amahan bumung semua susah mahai happen angka lo abang ani sini proposal kabo lo Tripura Territorial Autonomous Council sengabang sini proposal lo baru kah jebro sung memorandum submit layo jebro ek misre malayo apro sunga kolon sagabano Tripura Territorial Autonomous Council sini memorandum apa bang dozak